Il-Lifecycle huwa appuntament ta' kull sena, avventura li ssir għall-aħħar 15-il sena, b'riż pazjenti bi problemi fil-kliewi. Din is-sena l-Lifecycle se ssir bejn 17 ta' Awwissu u l-1 ta' Settembru. Tibda f'Minsk fil-Belarus u tintemm f'St. Petersburg fir-Russja. B'kollox iċ-ċiklisti ser jaqtfu madwar 2000 kilometru. It-tim tal-Lifecycle se jkun magħmul minn 20 ċiklist u 15-il persuna li jiffurmaw il-backup team, li fih jinkludu tobba u fiżjoterapisti. Another exciting event. Hopefully people will give generously and improve the lives of the patients, which is the ultimate aim at the end of the day. But obviously the event is something now, it's become an annual thing, and people, not just the patients benefit, but also obviously the participants. Il-Lifecycle tas-sena li għaddiet sar fl-Awstralja u b'kollox inġabru madwar 200,000 euro. Bil-flus miġbura inxtara van li wassal lill-pazjenti li jkunu għadhom spiċċaw mit-trattament. Preżenti Imnedija kien hemm il-Ministru tas-Saħħa li ringrazzja lit-tim tal-Lifecycle b'mod partikolari liċ-ċiklisti li bl-enerġija tagħhom joħolqu tbissima fuq fhom il-pazjenti tar-renal unit.